대삼배찬호 예전에 어떤 맨덱 대표일지마나 은거성 돌로 호르긴 토르시 오랑니 이벨 하이라 두렁 엔드르츠가스노 yarlamgoya 은거성 돌로 호노기트 몽골 운데스니 바이르 볼록 나담 바이상 타부홍 예전에 이벨 도tur 사양 나다스노 이런 알리바 내근 운데스니 바이르 볼 마시 초할 바이드 바이가 운데스니 올람찔랄 소율립 대실치 게르불 하마등 사등 나이치 노흐테함트 올잣 바이릭 사이항 응거르흔 마시 초할게치 버투치 바이가 베트나르 또 마테 타바스 돌로 또하르 블랙 비칙대성 에즈니하고 오울링 소로갈릭 손수치바이가 신게르니 두르붕 사인메데 노몬 예수싱 아고 욱 소로갈 노물롤 마시 얼롱 비칙대성 바이가 투니 도터 함징 아고 함징 운첸테 소로갈 노물롤 개벨 마테 타와스 돌로 또할 블랙 비칙대성 예수싱 오링 아고 소로갈 기치기치 볼름 예수싱 오링 아고 소로갈링 골 세디볼 보랑니 탱게링 항치랄링 아르투무니 엠드랄 바이가 보랑니 탱게링 항치랄린 아르투무 야치 엠드락 요스테웨 우니 토하이 소로가 힌톨트 예수스 인 소로가 릭 아이트승 벌노 빛날 보랑니 탱게링 항치랄린 아르투문 벌로킨 톨트 인 소로가 릭 사킹 비일루 뜻보스 빛날 보랑니 탱게링 항치랄린 아르투문 벌스 오치라스 인 아고 욱 소로갈릭 사힌 비일루렉 요스테바이나 예수싱 올링 아고 소로갈트 예수스 함깅 도룬트 볼항리 탱게링 항치랄린 아르투문 볼승볼 유를린 토하잉 올골트 한들락 이트길 으르칠룩도 요스테바이나 게틱 나이몽 유럴로 산올승바이가 부후유를 히네스 이트고에 철인간지 에미트 부티그치 아버라그치 에젠 벌항나스 일득바이가 디모치라스 유를 테 게틱은 철인간지 에미트 벌항테 히르흥 어리도톤 하릴 쳤고에 게틱은 초할바이가 기치는 에드바일락테 에르크 메들테 내르 훈데 볼루치 철인간지 에미트 벌항나사 에미트 꾸이 투닉 훈데 티키드 꾸이 투닉 다그드 꾸이 바이가벌 테르훈 유르트 성공기치 힐치 차트꾸이네 디모치라스 벌항니 탱기링 항치라인 아르투문 볼성 빛난 부후유를 철인간지 에미트 벌항나스 일득기틱 이운이 오문 홀랭 숍시룩 여스테바이가 타 비트니 엠드랄린 부후유를 벌항나스
irtıkyoma. Timocharas Petnar uttırıbır. Porhangnas uğuktuk yürürlük husumçiç. 잘비랑 고이치. porhangni yürürlüğün tutun emdrak yaste bayga. Pas Petnar bul. Haraktak yürürlüs illu ul haraktak. Petni sunspa çuruk settikilin yürür çoğal bayga. 예수 순순 야또 이유를 때에 그치 알지. 파스포르 항리 주빈 털로 창거치 포르 항리 줍트 바이들 구슴지 뚜껑 이유를 때겠습니다. 베트남 히치링 에드 바일락 때 웅킬 사인 사양 엠드르트 염식 하락 뜨득 벌러붙이 주룩세 트길 돋들 아마르 타입은 이트길 나에 때버려 바이르 바이스클랑 오람조리 빼꾸이 같은 악 이유를 비트니엠들 징킹 이유를 듣고 있다가 벌항리 땡기는 항질 아르투문 볼스 빛나 델킹 고무스 아틸 이유를 후슴질 득 버스 이윤이 두른드 벌항나스 이르 이유를 후슴질 하락딱 이유를스 일루 울 하락딱 비트니 순스바 주룩시 틀린 이유를 앙카를 답이 여세바 이는 Bitnar et paylak çomo, nil hunte yomo, amjit tepsil, kekmet çuil, hirkuy kesa otak demiş. 일로 çoğal 유를 유해, 틱 bitnar potok yastebaga. Borhangni tengir hangs artumung polsang bitnar, telkit emdrakta. Bang 주pt 바이달린 들로. borhangnas pol치, 도름질롱 합측듯이. borhangni 들로 쭉 emdralla emdrak bitni emdral 자림다 다람 합칠라 오이 가시오 고닉 저불롱 배가 할인 빛나 borhang구이 에드 바일락 때 아차라갈 때 emdra가서 일루 borhang니 또 돈이 줍드 바이들리 다가스나라 홀리자 합칠라 다람 저불롱 가토르 할라스 바이를 뜻 바이 야스테바이나 Teget bitnar porhangni tengring hangchelen artumung polsambol telhit kerelba taps polch emdrak yastebaga. kerelba taps polch emdren ketigin yamar otak dewe. taps amt orolch motakas hamgal atil kerel buh haranghoik chailo tukte atil bitini unench shotrak 주pt 사잉 엠드랄라 델힝 홈스 보랑니 땡그링 항철 아르투무 야머 고이 야머 사잉 야머 주pt 기트기 하로울랑 엠드락 야스테바가 아멘. 어느 때는 호일릭 비일룰릭 돌트 이르성 예수신 토하이 보랑니 오기 함드 선석 벌르노 어느 때는 보랑니 옥볼 마테
Taving Aron Dologos Horing Ishil Hotel Hamd Unshipalano Hoilik Espel Ish Uchulegchik Hirixquin Olhor Namai Irsungich Pupot Hirixqui Olokin told Bos Haring Kuichil Dulekin told Bi Irsung Yama Un인일 비 타나 텔리 탱기를 갖을 엉그릉 어떠지 부깃 비일리프텔 호일리아스 간치치 우식 간치치 조라스 알락 벌럭괴 에티게르 도샬링 함ging 어추 흔이근치 울 덤설롱 버스트 팅 자승 힝 벌러부지 탱기린 하응치랄 함깅 어추 흥 기치 개승 어추 흥 내근 객득 벌너 하린 에트기릭 사긴 사기치 임 자승 힝 벌러부지 탱기린 하응치랄 아고 내근 객득 벌너 비 타너 텔레 타나링 줍트 바이탈 파리시 조트 벌롱 호일링 박신 나링하스 일루 가락구이 벌 다나 탱기린 하응치랄 이아버지 올꼬에 아멘 비트니 아브라그치 버랑니 초링간치 우 예수 그리스 호일릭 후친꾸이 헤릭시꾸인 돌 이르승 비시 호일릭 비루레킨 돌 이르승 바가 호일릭 구이체 두레킨 돌 예수 그리스 이르승 바가 마태 탑떡으로 불레 아론 돌로거스 함ging 술링 두친 나임떡을 이씨를 고르텔 예수 그리스 호일릭 비룰리킨 돌 이르승 기치 솔갓 예수 그리스 야지 호일릭 비룰승 도하에 서로같이 욱승배가 베트니 하브라그치 에젠 예수 그리스 호일릭 구친꾸이 헤릭식꾸이 벌고킨 돌 이르승 비시 호일릭 비일루지 구이칠 두울리킨 돌 이르승 배가 아론 돌랐다 그래 이시르드 호일릭 에스펠 에시 우쭈르그칙 헤릭식꾸이 벌호르겠어 자, 인 호일 에시 우쭈르그칙 기치 유에 이런 호일바 에시 우쭈르그칙기벨 북 호칭기릭 넬득 욱바이가 이런 호칭기를 볼 때면 벌항 모시기를 담줄지 우국드성 호일바 벌항니 아르투문 욱성 에시 우쭈르그칙 욱스 기치기지 디모치라스 아론 돌로 또레이시를 호일릭 에스벨 에치 우쭈르그칙 헤릭스꾸이 벌호킨 돌 비시기비 비 호칭기릭 헤릭스꾸이 벌호킨 돌 이리스 비시 호일바 에시 우쭈르그칙 북 호칭기릭 비 비일루치 구이 칠두르킨 돌 이리승 베나 기승 오탁
Egypt 가르성 Aron yüzlüğü bile unşib을 Orhan 모세기를 담졸지 아브라함 아말스니 하다고 에깁틴 두루뭉질린 볼칠로로스 아브라함인 우르 어따믹 아버르치 테트닉 시나이 올드 앞질스니다 에기프트 가르스는 아론 유싱 타브 저로가 또고리 이시레드 비 타나린 볼항 타나린 미니 아르투문 벌너 게틱 뭉킹 게레 바이벌승 배가 볼항 이스라엘린 호무스 볼항니 아르투문 벌로 게릭 바이벌승이라 에기프트 가르스는 호리또거를 블레게스 모세게를 담졸지 시나이 올린 호일 옥승배가 볼항 모세게를 담졸지 옥승 호일 기주에 호일 우흐스 우문 뭉킨 게레 배골서 타나는 미니 게레니 아르투문 오치라스 타나는 미니 아르투문 볼승 오치라스 인게치 엠드락 야스테 게티게 터트로이 소르그치 치길로치 우그킨 톨트 호일 욱스바이 볼항 이스라엘인 후무스 게레바이 볼항니 게레니 아르투문 야치 엠드락 야스테 게티게 자치 소르가킨 톨트 호일 욱스바이 티모치라스 볼항테 발골성 게레바 호일 혜택은 호일이 줄비시 늙은 주일린 호일 탈 기치지 타늘 아르투문 벌써 오치라스 나다스 에미지 미니 호일 토샬립 사근 비일루지 미니 호일립 다강 모르드스는 타나 유룩드고 벌 볼항니 아투문이 오면 엠바 우클 유를바 하랄릭 호일야라 답이지 욱스바 티모치는 호칭견이 우이지 어느 우이지 이불이 온데스 모세긴 호일릭 대들린 훈데티기지 모세긴 호일릭 하르바가사 소르지 호일릭 다강 엠드락 톨 히치지 하링 볼항니 하트문 볼항니 욱성 호일릭 사흥 비일루지 부릉 다같이 무르드 야머리지 발롬직구이 배상 서울도로에 김트찬으로 홍 단다 볼항나서 홀뚜지 볼항니 호일릭 주리치득 배상 티모치 호일린다고 엠테 유를테 벌른 예배 야머리치 벌롬직구이 배가 예수 그리스도 호일릭 비일루르킨 톨트 일스 배가 우닉 얼굴들 넥두이름 호일야라 아바락듯이 유럽도 벌롬치대 홍맥지 배락구이 배가 티모치라스 예수 그리스도 호일릭 비일루르킨 톨트 이르 야스테 배가
호일바 Jesus Christin thoại hắm dinh sein teil brüssung Bibelbul orom kortor plek baga 호일링 타고 아브락득 벌름지대궁 닉지 orom 거르빙하 이는 인기치 비치제 죽통 알락 간치 알락 오하르득 벌항닉 에린 하이득은치 알락 부긋 갈치치 추모로 히르꾸이 발사 자세야와 아르뉴시 꾸제 호일린 히치 바이가 벌고는 호일린 도르 바익사듯 한등 예르득이 빛 밑 인게스늘 암 벌공 타글럭듯이 열등 다야라 벌항님은 벌어 득득 벌너 호일린다고 주북툭툭 아버르트나 기빌 북암 벌항님은 타글럭득 알았고 입에 호일리아라 주북툭툭 벌름 대홍 닉지백 북의 벌항님은 벌어 득득 허리또리시 오치는 야마르치 마포트 호일린 울세레 투니 우문 주북툭툭구이 호일린 울세레 투니 우문 줍퉁 벌로 벌름지대홍 닉지 백하고 그때 모쳐서 호일린다고 유럽되지 호일린다고 벌항 탈럭되지 호일린다고 벌항님은 아브락다홍 닉지 백구이 기승 오탁대 얀마르치 막봇 호일링 울실 벌항님은 주북툭툭 아브락다 벌름지고 호일은 누릭 미둘릭치 요마기스 자 호일린 벌항이 아동 호일릭스 아니 호일린다고 주북툭툭 아브락다 야지 백구이 복 벌항이 아동 유력되지 아브락다 벌름지고요 호린네 이시 할인 에두게 벌항니 주번 호일야스 앵깃 일치릭드서 호칭기리치 신기리치 호일야라 아브락다 홍 닉치 백괴 호칭기니 우이 토무스 호일야라 아브락다 승비시 호일야라 주북득득 닉치 백 우닉 미특 벌항 호일야스 앵깃 주북득득 잠이국스 호링호리 예수스 허리테 이티길 벌항니 주분 이티그 부흥 배가 얄가 발랄 배 벌항 호일야라 주북득득 비시 예수스 허리테 이티길 주북득득 잠이 알히체 벨트기스 배가 에힐 고르토르 아담 에와 겜누글 오나성 차가스 벌항 에미그테 오타마사 트륵 아브락 예수 그리스도 일치스다가 아담에와 어린 겜누글린 호름복인 이치구릭 몽 달틀락 볼룸치구입 베이텔 대tin 아리성 딜 히치 음스크지
됐더니 겜누구니 이치구리 농 달빛이 옥슨바가 호칭게리니 북호일 에시 우쭈레그치 이르 아브라그치 예수스 그리스틱 게리치 득배가 호일야라 아박딱 볼로치 하린 뽀르한 호일야스 엥깃 후기를 탑득치 호칭에는 호일 타힐 바인 우트루트 에시 우쭈레그치 북옥스 이르 아브라그치 게리치 득배가 예수스 그때 이тгэ를 저북득득은 온꾸이 기특이 어린도로 또리시 내미다 그리스도 예수신 전리 토르 담졸라 벌항니 니굴스를 온꾸이 죽였어 호일링 울세를 저북득 벌름축구이 발성 빛나르트 이тгэ를 저북득득 잠익 벌항 니 죽소 이тгэ를 저북득 빛의 야만의 온 툴뿌리 틀성 빛이 온꾸이 빛이 저부터 스바가 운이 털러 보랑 철인간 후에 일기지 철인간 후 예수스 빛이 겜 누굴리 우르지 자갈마의 척들로끔 나스파스나라 빛이 북겜 누굴린 어르틀 뿌리 틀지 바락돌성 우길 빛이 전리성 바르나 아멘 디모치라스 예수스 그리스도 호칭게리니 호일바 에시 우쭈리그치틱 구친꾸이 헤릭스꾸이 볼컨토 비시 비우닉 비일룰레킨토 호일 히치 차타꾸이 에시 우쭈리 욱시치 차타꾸이 주닉 비 구이 칠둘레킨토 이르성바이나 기치 예수스 소라가성 배가 빛날 홀리 호일린 울실 아박딱 벌룬치꾸이 배가 지났어 보람 저린간추 아브라그치 예수시 일기치 예수신 졸리 토르 탐졸지 호일리 구이치 뚫지 비틴 웅꾸이 아브락딱 아브랄린 자믹 네이지 옥스바가 우니 토가이 갈라트 고르빙 호린 고르브스 호린 돌론드치 사인 비슨바가 깁치 이트길 일히스 우문 빛 호침 일찔릭득 이트길 하악드치 호일린 도르 호리온드 베이슨빌레 이트길 일히스 우문 아브라 그리스 일히스문 호일린 도르 북금스 호리뚜치 베이슨빌레 팀 빛 이트길을 저북득득인 톨드 빛은 요비트 호일린 빛이니 그리스도로 한도올락 자발락 벌벅스 그리스도 볼 빛이 철인간지 아브라그지 호일 볼 그리스도로 한도올락 자발락 끼치지 호일이하나 빛나 누굴링 밑들리길 지 호일이하나 아브락딱 볼름 찍고 있어 호일이하나 아브락딱 볼름 찍고 배고쳤어 볼항 철인간지 호기 일기지 철인간지 호기 전릴 토록 진이 겜둑을 오실락대지 아바락딱 잠이 볼항 네 죽순슈 호일볼 그리스도로 비트닉 한돌지 치기룰 자발락지 배가 어린 저런 오치는 타너로 보깃 그리스
Jesus itkili Бурханы хөвгүүд болсон ажээ. Амен. Хуулийн үйлсээр аврагдаж Бурханы хөвгүүд болсон биш. Есүс Христэд итгэх итгэл түүний жолыг Бурханы иибэл нэгүүлсэн үнгүй бид нар Бурханы хөвгүүд болсон байгаа. Христэд баптизм хүртэлсэн та нар бүгдээр Христийг өмсөн байгаа. Бид нар яагаад баптизм хүртэлгүй? Баптизм хүртэх учир нь би жинхэнэ чин сэтгэлээс Есүс хүлээн зөвсөн. Би Есүс Христийг өмсөж Христ дотор би шинэ хүн болсон байна. Миний хуучин өмнө Христтэй хамт загалмай чөтөлөгдөн нас болж Христ эмэлсний адил би Христ дотор шинэ хүн болж төрсөн байна гэдгийг батлах, гэрчлэх Христийг өмсөн хүн байна гэдгийг батлах ёслол бол баптизм гэсэн үг. Амен. Хайртай хүмүүсээ Христ хуулийг хэрэгсэхгүй, хүчингүй болгохын тулд ирсэн биш. Хуулийг биелүүлж, гүйцэтгүүлэх тулд ирсэн гэдэг. Ямар утгатай вэ? Сая бид нар Урам 3 дугаар бүлэг, Галат 3 дугаар бүлэгс бичсэн. Хуулиараа чөвөгдөгдөж аврагдах ямар ч боломжгүй. Хуулиараа бид шийтгэж яллагдах ёстой байсан. Хууль хийж чадахгүй авралыг Бурхан чурын ганц хүүгээр давчилж, хүүгийн жолитор давчилж, хүүдээ итгэх итгэлээр давчилж, үнгүй чөвөгдөгдөж аврагдах замыг нээж өгсөн байна. Тийм учраас Есүс хуулийг биелүүлж бидний авралыг биелж өгсөн байгаа. Амен. Тийм учраас Есүс хуулийг хэрэгсэхгүй, хүчингүй болгох биш. Хуулийг биелүүлж, гүйцэтгүүлэх гэсэн байгаа. Тийм учраас үнээр би танд хэлье. Тэнгэр газар өнгөрсөн одож бүгд биелэгдэл хуулиас ганц чи өксөг ганц чи чураас алга. Хууль алга болон бидний гэм нүглийн мэдүүлэгч байхгүй. Хуулиар бид гэм нүглийг ухаарч мэдэж. Хууль биднийг Христ руу чиглүүлж, хандуулж өгдөг. Есүс Христ хуулийг биелүүлэхийн тулд ирсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдөр Есүс Христ итгэж аврагдаж Бурханы Тэнгэр хаанч ард түмэн болсон бид нар хуучин гэрийн хуулийг хуучин гэрийн үе шиг сахан биелүүлдэг биш. Есүс Христ хуулийг биелүүлж өгсөн учраас одоо бид нар хууль хэрэггүй биш. Есүс хуулийг биелүүлж өгсөн учраас
Bitnar Yesusin dotur түүний үг тушаал хуулийг дагах ёстой байгааг бид нар мартаж болохгүй. Анхны чуулганаасаа ийм асуудал байсан. Игүүрийн үндэстэн бол Есүс Христ хуулийг биелүүлсэн гэдэгт бүрэн итгэдэггүй байсан учраас Есүс Христэд итгэх ёстой, хуульч биелүүлэх ёстой гэж бодож байсан. Үйлс 15 дугаар бүлэгт анхны чуулганы их хураалтай болсон. Хамгийн том асуудал юу байсан бэ? Зөвхөн итгэлээр аврагдах уу? Итгэл дээр хуулийг нэмэх ёстой гэдгийн асуудал байсан. Үйлс 15-ын 1-с үчбэл Юдээгээс ирсэн хэн нэгэн энэ бол Есүс Христэд итгэдэг боловч Ибрийн үгтэй итгэл ба хуулийг баримтадаг хүмүүс Мосегийн ёс заншлаар хулжуулахгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж Ахтунаар сургаж. Та нар одоо Есүсд итгэж байна. Сайн байна. Харин Есүс Христэд итгэхээс гадна та нар хуулийн дагуу хулжуулах ёстой. Амар тэтрийг сайх ёстой. Хуулийг сайх ёстой. Ингэж сургаж байсан. Тэд нар Паул Барнаб болон тэдний банк чөрчөлдөж байсан. Яг Паул бид хуулиар биш ээ. Есүс Христэд итгэх итгэл аврагдсан гэж жинхэнэ сайн мэдээ тунгалж байсан. Харин Юдээгээс ирсэн 좀 갇히сэн багш нар маань үгүй хуульч сайх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ маргаан чөрчил шийдэгдэж чадаагүй учраас Паул Барнаб хоёрыг Иерусалим элч нарт ахлагч ороо энэ асуудалаар явуулахаар тогтоож. Тийм учраас Үйлс 15 дугаар бүлэгт Иерусалим чуулганы элч нар ахлагчид Паул Барнаб과 хамт чуулж хураасан. Том асуудал юу байсан бэ? Зөвхөн Христ итгэлээр аврагдах уу? Эсвэл итгэл дээр Мосегийн хуулийг сахин биелүүлэх ёстой юм уу? Зөвхөн итгэл үү? Бас итгэл дээр хуульч хэрэгтэй юм уу? Энэ асуулт. Харин энэ анхны чуулганы хураал их хэрэгдэсэн дараа эзэн шийдвэр ямар шийдвэр гарсан бэ? 19-р тиймээс миний санаач харинхны тундаас Бурханы өд эргэж буй хүмүүс дарамтлахгүй байх нь дээр байна гэсэн. Ямар утгатай вэ? Бид Ибрийн үндэстэн болсон бид нар чи хуулийг сайхан биелүүлж чадахгүй шүү дээ. Харин бидний өөрөж чадаагүй энэ хуулийн ачаа тарамтыг харинхан хүмүүс өөрүүлэх хэрэггүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн итгэлээр аврагдана гэдгийг баталсан гэсэн. Ийм Иерусалимын анхны их хураалтай бол зөвхөн хуулиараа бус зөвхөн итгэлээр аврагдана гэдгийг баталсан хураал болно.
Ингээд анхны чуулганаас өнөг хүртэл зөвхөн итгэлээр аврагдана гэдэг сайн мэдний үнцнийг алдуулдаг хүмүүс болов. Өнөөдөр ч маш олон гач буруу урсгал хүмүүс гарч ирээд. Зарим нь хуулийн дагуу амар өдрийг сайхан ястай. Зарим нь дээгүр өнгөрөх байрыг тэмдэглэх ёстой. Үүгээр аврагдана гэж хутлаж хаадаг хүмүүс чүнд байгаа. Харин Есүс Христ хуулийг биелүүлж өгсөн учраас бид хуулиар аврагдах биш. Зөвхөн Есүс Христэд итгэх итгэлээр аврагдана гэдэгт бат итгэх ёстой байгаа. Амен. Тэгвэл бид нар хууль хэрэггүй юм. Үгүй. Есүс Христ дотор бид нар хуулийг сайхан биелүүлдэг байгаа. Есүс хуулийг биелүүлсэн учраас бид нар Христ дотор хуулийг биелүүлдэг гэдгийг та нар ойлгох хэрэгтэй. Галат 5:24 ишлэл. Христ Есүс хамаатай хүмүүс өөрөөсийн махбодын бузар хүсэл тацалинг хамт цагаалмай чоптологдсон. Амен. Хэрэг бид ариун сүнсэнд амьд байгаа мөн сүнс дотор явж байгаа. Бид нар бол хуулийн дагуу явдаг хүмүүс биш. Ариун сүнс дотор явдаг хүмүүс байгаа. Бидний биелүүлж чадаагүй хуулийг Есүс Христ биелүүлж биднийг хуулиар чөлөөлсөн. Тийм боловч бид нар ямар ч хууль хэрэггүй биш. Дараагийн 7 хоногоос Есүс Христ хуулийг хүчингүй болгосон биш. Илүү чанга болгосоныг та нар сонсох болно шүү. Жишээлбэл хуучин гэр бүл бол хүнийг алснараа алуурчин болж хуулийг жорчихсон. Есүс Христ бол босыг үжин ядаж, босны хүмүүс ууралж, үг хэлэрч хүнийг алж болно шүү гэж хуулийг илүү чанга. Тийм учраас бид нар Христ дотор одоо хууль хүчингүй хууль хэрэггүй гэж бодох биш. Христийн дотор түүний хууль сахиж бидний дотор амьдарч байгаа ариун сүнсийг дагаан амьдрах ёстой байгаа. Бид нар хуулийн өөрөөсөө аврагдсан биш. Есүс Христэд итгэл аврагдсан. Есүст адил амьдарч түүнийг дуурайж өдөр бүр махамбийн хүсэл тачлаа чагалмай чоптуулж Христ дотор түүний үгийг дагах ёстой байгаа. Эфес 4:22-оос 24-ч амьдралын чинь орит хим майд хамаарах жалмэгийн тацаалын дагуу яалчирч буй хуучин хүнээ дагж оюун ухааныхаа сүнс дотор шинжлэгдэж үүний зөвхт байдал ба ариун чанар дотор Бурханы дагуу бүтээгдсэн шин хүнийг өөрөөдөө өмс. Бид өдөр бүр Есүс
Христийг өмсөж хуулийн дагуу байсан хуучин цагаанмайд чөтөвж Христ дотор шинчлэгдэж шинэ хүн болсон бид нар ариун сүнсийг дагсан үүнэний зөвхт байдал ба ариун чанар дотор Бурханы бүдэг шинэ хүнийг өдөр бүр өмсөж Христийг дагах ёстой байгаа. Амин. Тийм учраас бид нар хуулийн үйлсээр аврагдаагүй. Христэд итгэх итгэлээр түүний жолитор амьдрч жолитор аврагдсан бид нар түүний дотор амьдарч түүнийг тагч түүнийг дуурайж өдөр болон түүний дотор шин хүн болж амьдрах ёстой байгаа. Бас Урам 13 дугаар бүлэгт ч гэсэн бид нар өдөр бүр Есүс Христийг өмсөж түүнийг дагаарай гэсэн. Тэгэхийн тулд яах ёстой юм бэ? Урам 13-ын 12-с шүн өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үйлсийн хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсгаая. Удаа уучихгүй найлан чиг архидах бус садаалан тацаадах бус хэрэлдэн маргаж атаархан зүдрэх бус харин өдөр буй мэд бүгдээрээ жүй жоохтой явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөрөд өмсөж шинэ хүнийг өмснө гэдэг нь ямар утгатай? Өдөр бүр Есүс Христийг өөрөөдөө өмсөж Есүсийг дагнаа гэсэн утгатай. Өнөөдөр үгийг түгнээд өндөрлөх бол Есүс Христ хуулийг хүчингүй хэрэгсэхгүй болгох биш. Есүс хуулийг биелүүлж гүйцэлдүүлэхийн тулд ирсэн байна. Хуулиараа аврагдаж чадахгүй учраас Бурхан чорын ганц хүүгээр дамжуулж хуулийг биелүүлж Христод түүний жолид үнгүй аврагдах замыг нээж өгсөн байна. Тийм учраас Христ хуулийг биелүүлж өгсөн учраас бид нар бол одоо хуулийн доор биш. Христ дотор байна. Амин. Христ дотор байгаа хүмүүс хууль хэрэггүй биш. Христ биелүүлж өгсөн хуулийг дагна. Ямар утгатай вэ? Христийг өмсөж Христ дотор аврагдсан шинэ хүний ёсоор амьдрна гэсэн утгатай. Тийм учраас 20 дугаар ишлэл би та нарт хэлье. Та нарын зөвхт байдал фарисеучуд болон хуулийн багш нарингаас илүү гарахгүй бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд явж орохгүй гэсэн. Бид нар фарисеучуд болон хуулийн багш нар илүү зөвхт байдлаар амьдрах ёстой. Яагаад бид нар зөвөгдөхөхийн тулд биш. Христ биднийг зөвөгдөхөж өгсөн учраас бид нар зөвхт хүн болохын тулд Христийн биелүүлсэн шинэ хуучин гэрээ хуулийг дагдаг биш. Зөвхт хүн болсон учраас хуулийг сахан биелүүлэх ёстой байна. Амин. Хайртай хүмүүсээ Есүс Христ
hoylik biilluley told iret. Бидний биелүүлж чадаагүй хуулийг цагаалмайгаар биелүүлж биднийг хуулиас чөлөөлж түүний чөлөөтөө үнгүй аврагдах замыг нээж өгсөн байна. Бидний аврагч эзэн Есүс Христ хуулийг бүрэн төгс биелүүлсэн хуулийн биелүүлэгч байна. Есүс Христ итгэдэг бид нар одоо хуулийн дур байгаа биш. Христ дотор байгаа. Христ дотор байгаа хүмүүс ямар ч хууль хэрэггүй биш. Есүс Христ биелүүлсэн хуулийн дагуу чүт хүн болсон учраас чүт амьдрал улам сайн байх ёстой байгаа. Ирэх бүгдийн сайн надаас чорган өдрийн томш чорган удаа Есүс хуулийг хэрхэн биелүүлж өгсөн талаар үргэлжлүүл хамт сурах болно. Бид нар бол одоо хуулийн дур биш. Христ дотор байгаа. Хуулиар аврагдах хүн байхгүй. Харин бид нар Христэд итгэх итгэл аврагдсан байгаа. Амен. Христ дотор аврагдсан учраас бид нар Христ дотор түүнийг дагаж, түүнийг дуурайж, түүний явсан замаараа чамдаж, түүний дотор ариун сүнс